znači od, ne znam, peščanika do pečata, onda je to svakako to da je reforma pravosuđa apsolutno izvršena na pogrešan način. Naći ćemo je na listi pa ćemo pričati posle predloga, samo Suzana. Ja se s ovim ne slažem, apsolutno. Ja mislim da je reforma pravosuđa nešto najbolje što je pokrenuto, a ne dovršeno što je u ovoj zemlji urađeno, jer bez pravne države džaba pričamo i o ekonomiji, i o kulturi, i o sportu, i o moralu, i o bilo čemu. Znači, ja ne mogu da kažem da je 100% sve bilo kako valja, ali ispravit će se onih 10% možda koji ne valjaju. Ali reformu pravosuđa nazivati pogrešnom, to mislim da nije dobro. Dobro. Ono što bi volila da to posle predloga, da prosto ne zaboravimo, da govorimo o tome da li je možda kriza i to što se stiče utisak da više niko ne govori ono što misli. I da svako govori nešto zato što mora tako da govori u ime stranke, zato što po vašem mišljenju je instruisan od ne znam odakle, zato što postoje neka poželjna mišljenja, zato što su ljudi postali u strahu da će ih mnogo koštati ako ne kažu to poželjno mišljenje, pa se to isto odnosi na političare, intelektualce, analitičare, novinare i koga god hoćete. Vidimo se brzo. Da li tu knjigu? Da. Preporučujem da kupite, pročitate, postoji interesantno. Da, u programu smo, idemo na predloge. Znači, protekle subote je održana konvencija Srpske napredne stranke. Gledamo predlog broj 1. Od osnivanja do danas postali ste najsnažnija i najuticajnija politička ideja u Srbiji. Srbija čeka milost vlasti, koja makar jednom treba da bude časna i da omogući izbore. Srbija čeka da je njeni naprednjaci povedu i da preuzmu odgovornost. Naš narod koji se ne predaje, koji se bori, hoće jednostavno i kratko rečeno promene. Zato Cvetkoviću, Tadiću, pamet u glavu. I nemojte olako shvatiti one potpise koji su vam doneti. Neki analitičari veruju da je upravo pojava Vojislava Koštunice na ovoj konvenciji izazvala emotivne reakcije predsjednika Tadića koje gledamo u predlogu broj 2. Pošto znam sve aktere u toj političkoj koaliciji, ne postoji ta energija koju nisam spreman da dam ovoj zemlji kako bi sprečio dolazak na vlast takve političke koalicije. Ne postoji ta volja i to htenje koje nisam spreman da iskažem kako bi se sprečilo da Srbija ponovo bude gurnuta u sunovrat. Na mestu broj 3 pomenuta reforma u pravosuđu. Verujem da su prvomajski praznici zaustavili temu, a da ćemo narednih dana saznati šta je istina i da li je zaista pismo predsjednika Evropske komisije Baroza tek nekakva privatna prepiska sa predsjednicom Društva suda Srbije ili je to nešto što bi trebalo malo više da obavezuje ovdašnje kreatore reforme, predlog broj 3. Znate kako, misija Evropske komisije sada pravi svoj izveštaj koji u ovom trenutku za Srbiju možda nije mnogo relevantan, ali taj se izveštaj, to nije nepoznato, šalje svim zemljama Evropske unije i onog trenutka kada Srbija dođe na red, dakle kada se bude raspravljalo o stanju pravosuđa u Srbiji, sve će zemlje ili neke od tih zemalja izvući taj izveštaj u kom će stajati ove primedbe Evropske komisije. Možete li da mi kažete tačno na koje primedbe Evropske komisije mislite, a koje se odnose na povrede zakona i ustava od strane Visokog saveta sudstva? Molim vas, misija Evropske komisije nije se bavila ocenom da li je to bilo... Jeste, kako da ne. Dobro, ja vam samo iznosim osnovne primedbe, pa nemojte molim vas, pa ovo stoji u izveštaju Evropske komisije. Ne, nije tako. Reizbor ima ozbiljne nedostatke, poručuje Evropska komisija u pismu Društvu sudija.
Sa najviše evropske adrese stigla je prva ocena o reformi pravosuđa u Srbiji. Na osnovu izveštaja evropskih eksperata koji su u Beogradu bili u februaru, Evropska komisija zaključila je da je postupak reizbora pokazao značajne nedostatke. Konkretne primedbe odnose se na sastav i nezavisnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, na primjenu objektivnih kriterijuma, transparentnost i pouzdanost samog procesa. Pismo takve sadržine sa potpisom José Manuel Barroza dobili su Udruženje tužilaca i Društvo sudija. U pismu se također kaže da je i Evropski komesar za proširenje Štefan File sve primedbe Evropske komisije na račun reforme pravosuđa lično predočio srpskim sagovornicima i zamolio ih da preispitaju postupak. Pismo koje je predstavila bivša predsjednica Društva sudija, gospođa Dragana Goljević, predstavlja ličnu prepisku između nje kao bivše predsjednice Društva sudija i gospodina Baroza i to je odgovor na njen upit Evropskoj komisiji o rezultatima posete iz februara meseca. U sedištu Evropske komisije u Briselu potvrdili su nam da je José Manuel Barroso u Beograd poslao zvanično pismo i da ono sadrži konkretne primedbe na izbor sudija i tužilaca. Međutim, portparol Evropske komisije Mark Gray nije želeo da pruži detaljnije informacije. Mogu da potvrdim da je predsjednik Barroso 27. aprila napisao pismo Društvu sudija Srbije o imenovanju sudija i tužilaca u Srbiji i da on piše u ime komisije, a ne svoje lično ime. Na mestu broj 4, dakle, Tomica Milosavljević. Hoće li podneti ostavku ili ne? Predlog broj 4. Opozicija i deo javnosti negoduju zbog operacije ministra zdravlja u Nemačkoj. Hitna operacija neizbežna, kažu neki lekari i ministrovi saradnici. Umesto u Kliničkom centru Srbije, ministar zdravlja Tomica Milosavljević kičmu je operisao na klinici Grossharden u Minhenu. Konzilijum srpskih lekara konstatovao je lumbalnu diskus herniju i savjetovao operaciju, ali su neki prijatelji ministru savjetovali da dodatni pregled obavi i na Minhenskoj klinici, izjavio je dr. Vasa Antunović, načelnik neurološke klinike Srbije, koji je bio na čelu konzilijuma lekara zaduženog za ministra. On je tu odluku doneo uz konsultaciju sa našim vrhunskim neurohiruzima ovde, što vam govori o tome da je zdravstveni sistem još daleko od idealnog. Da je mnogo toga urađeno u posljednjih 10 godina i da to nije samo uradio Tomica Milosavljević, već čitav tim ljudi u posljednjih 10 godina, ali da će proteći očigledno još vremena da mi bukvalno svaku operaciju možemo da uradimo u Srbiji. Mislim da je bar do stranke G17 plus da ga isključi iz svojih redova. Mislim da je bar do predsjednika vlade da ga isključi iz redova vlade. Da li građani Srbije sada mogu da imaju poverenje u zdravstveni sistem u našoj zemlji ako ministar za jednu operaciju koja odavno nije nešto posebno odlazi u stranu zemlju? Sekretar Srpskog lekarskog društva, hirurg Radoje Čolović, ne vidi ništa sporno u tome što je ministar zdravlja otišao u Nemačku po drugo mišljenje. Ako je on negde pogrešio, to je vjerojatno pogrešio u tome što je mislio da može da izbegne operaciju. Naime, on je možda mislio da može da se izvuče bez operacije, a nikako da ide da traži bolje hirurgije nego što su naši. Urušavanje ugleda parlamenta, to smo u nekoliko navrata čuli večeras. Dakle, ko urušava ugled parlamenta i kakva je pozadina i zašto su svi mediji doneli udarnim vestima, a štampane na naslovnim stranama vest da je prostitutka uhapšena u Skupštini, predlog broj 5. Još nije jasno zbog čega je i na čiji poziv žena koja se tereti za prostituciju dolazila u Srpsku skupštinu. Sa malo garderobe i previše šminke, Suzana P. odmah po ulasku bila je sumnjiva skupštinskom obezbeđenju, a ubrzo je intervenisala i policija. Ipak puna 2 meseca, čak i od poslanika, skrivana je činjenica da je žena koja se bavi prostitucijom privedena na ulazu u Srpski parlament. I dalje se ne znaju detalji. U današnjoj dnevnoj štampi objavljene su fotografije poslanika Srpske radikalne stranke Sulejmana Spaha, kako u noćnom klubu u Loznici igra sa polugolim igračicama. Spaho je u žižu javnosti dospeo kada su mediji počeli da spekulišu da je prostitutka Suzana R. dolazila kod njega u Skupštinu Srbije. Poslanik radikala, međutim, i dalje tvrdi da nema nikakve veze sa aferom prostitutka i da su mu sve optužbe nameštene. Kaže i da za klub u Loznici nikada nije čuo, a da su fotografije fotomontaža. Ja odgovorno tvrdim da to nije tačno. Sulejman Spaho je ozbiljan porodičan čovek koji ima ćerku i unuka i
uvek je dostojno reprezentovao Srpsku radikalnu stranku.